كتاب أنس باب دي درس دي كملخص الفقه مثال ذلك مثال هندون كفتي كون كدرس أرانا لو أوصى ستيوني أنتجي وسيانك لشخص نقلق ب100 ريال تامدر ولآخر وسيانو قطر ب100 ريال تامدر كدي ولثالث وسيانو تتبو ب50 ريال كابان دي ولرابع وسيانو نيبو ب30 ريال كابان تتي ولخامس وسيانو نجواب ب20 ريال نوغي وثلث ماله tawanon tatabal jawdi makkundi 100 riyal ko riyal temedere fakat pet jonnon o wasiki do riyal temetat tanon tatabal jawdi makkundi ko temedere yetata bi mana ko wasiyani ko yimbe ben dum e jawdi makkundi no fota wa majmu'ul wasaya jonnon total dental mobondiral wasiyeji din ko wasiya kon 300 riyalin ko riyal temetat jonnon jawdi ndi fo ko temetati tatabangal ko temere kono gerdete fa idanu sibat si tay woni dambindirama si sendama mablagha sulus timmande tatabangal ila mablagha majmu'il wasaya yihi hafade e hawtondiral total wasiyeji din balagha sulusuhu timmi tatal bungal فيؤطى هاريكو يجن كل واحد كلا غوتو سلسو تتبال ما أوسي له به كونكو وسيانا امودو فقط بيت on fami ka haray don joni wasiyana do temedere nden ko jonne capantati wasiyana do capantati jonne goto bi mana joni haray goto kala ko tatabal wasiye on ko yetata wa min ahkamil wasaya no jeya e nyaawoje wasiye on kadi أن الاعتبار وندن تسكغل بصحتها سبسلغل وسيوم وعدم إواسغل صحتها سلغل وسيوم بحالة الموت كسب الحال ما يغنغل فلو أوصى سن أنتي وسياني كلوارث رونو فصار الرونو أنت عند الموت سانغك أو ما يتدون غير وارث ونارنو هرين الله ويروني كنا ياها كما يو ما يتدون أو أنت جوني مرونتا kono do wonirta ka akhin wano nene goto hajaba on o wirnay bibunin tajaddudin on don o wirnay e ko du woni biddo mama soro sahhatil wasiya ara sal wasiya hino sella i'tibaran kataskagol bihalil maut sabala halimaydende li'annahu sabukuni alhal alladhi yuhsalu bihi hewtirado hebirtedo sabum al-intiqal ko eggugol ila al-waris ya fadeero nugol wal musilahu wasiyana don e mudu wa bi aksi dhalika nona contraire mun kadi honno wonirta law awsa sinedon wasiyani kele ghairi warisin moronata njaatigi joma kotum ma musiddo mako kono no woddi onno mo wasiyani harinaro no fasara kono wonta indal mauti sangande o yamayata warisan o wonta rono fa inna raydun don la tasihu al wasiyata haray wasiya on sellata fiu kama law awsa wanon liso wasiyani ke kanko mayo on wasiyani ke li akhihi nene goto makko ma wujudi ibnihi wondude wodegol biddo makko halal wasiya e alhal ma wasiya tom summa mata ibnu refti biddo makko non maya fa inna raydun dun tabtul wasiya bonna wasiya illam tajziha stayuni daginali dum tabintina alwarasatu rono be heditibe lianna kha sabu neena goto makko don joni suara on te endal mawdi sanga neena goto makko mayata warisan on tiro nowo wa yatarattabu no jokkondira ala hadil hukm e donde nyaawre do aidan kadi annahu kun la yasihu sallata qabulul wasiya jabugol yettugol ko on tigi wasiya nako on tigi jetata wala yamliku jeyata al musi lahu wasiyana don al aynu tigi hunenden al musi bi hande wasiyanande illa ba'da mautil musi siona bawo maygol wasiyo masalan si goddo wasike kaw mayata enele haray o en million dami wasike okkanelan din don kaari haray wasiyadi on jeyangal wawata tabutude ha wana wasi do mayi
o yahanta kadi en million on ha wona wasiyi ɗon maayi lianna dhalika sabu ɗum waqutu lianna dhalika sabu ko maygol o yangol waqutuni waqutu thubutu haqqihi tabutugol haqqe makko mi mana jeyal makko ngal timmi tuma woni way kaari maayi hara en torondiri mu ñagol yarlo ko ɗon noon o yahanta ko wasiyana ko wala yasihu sellata al qubulu jaɓugol wasiye ko on tigi wasiya ko qabla mawtil muusi ko adi maygol wasiyi ɗon digol to min ɓayi kaari wasiyani kela ni o mayal kono ɓawo lanni worude jonnela ɗum ɗon wawata marsude قال الموفق أودو هورندنا دو ما كلا نعلم إن دين أن خلاف اللرل بين أهل العلم كون حق نجوم رابع جندب في أن اعتبار الوصية إن در وند تسكغل وصية أن كون سندرامو بالموت إن لك سبب ما يدنده وإن كانت حيثلات كالوصية وصية لغير معين ونهون تو دينده كالفقراء والواسطة والمساكين مسكينات بين أو من لا يملك ما أو من لا يمكن ما من وانتاكو حصرهم مو بندر قلبه كبني تميم ونو باليتيمة أو على مصلحة ما ونو مصلحة كال انتريجي جلب بمعنى كالمسجد ونو دانو بالجولد لم تفتقر هاتون جناك إلى قبول فادي جابقولون ولازمت haray toujours wasiye on ko waddorta bi mujarradil maut ko sabu tildugol mayde aleko ko sabu tabutugol kaari mayi amma ida kanat amma silatike non ala muayyan ko do hunde toddinde fa inna dum haray talzimu hina waddo bil qabuli jabugol ba'da al mauti baawo o yamayi wa min ahkamil wasiya hino jeya e nyaawoje wasiya den kadi annahu kon yajuzu no dagano lil musi wasiyi don arruju'u yiltagol jabita fiha ender ko wasiyi kon marruwa madama o mayal ونقضها إنياوغل كواسي كون تبنتنا أو الرجوع ما يلتتغل كواسي كون جبت في بعضها عند ريوغا إمود فمود نزلي لقول عمر سبب ما كسينا عمر وما كي يغير الرجل نقده نسبنا ما شاء كلا كويدي في وصيتي عند وصية مكة ما دام وما يال مواويد كمي وصي ندون دا كون مفيرتي ما كمي وصي ندون دا كون مدويتي ما مبيدي وهذا رندو متفق عليه كهون فتنان بين أهل العلم حقنا جوميرا بغندبه فإذا قال سويه رجعت ميلتي كنني في وصيتي وصيه أو أبطلتها ما مبني مجبتي مبنتي مفيرتي ونحو ذلك يكون عندي تتايدون بطلت أرى وصيه بني لما سبق فينو كنان وند من أن الاعتبار وند نتسكغل كون سندي تبنتنا وصيه بحالة موت الموصي kusabu alhali maygol wasido min haythul qubul nokko katata jabu gongol waluzumil wasiya tabutugol wasiya dum ko baawo o may fakadhalika gonnani kadi lil musi no wodani kadi wasi don toujours an yarji ande o ruttitoto an ha gay ko wasi kon o firta ma o duita fi hayati ender gurdam makko dam ma dama o mayal falaw gala stayni o wi in qaddama zaidun stayni zaid adike falahu harahino wodanimo ma wasaitu bihi konko mi wasi dum falahu harahino wodanimo ma wasaitu bihi konko mi wasi nani dum li amri wonande amri bimana he joni haray mi do wasiyani amri kono stayoni zaid adike haray joni ko kanko yettata faqadama zaid non ado fi hayatil musi ender ngurdan wasiya don fali wasiya فالوصية هراي دون وصية on lahu hino wodanimo wa yakunu latata al musi wasiya don bidal kaydun qad raja haray gomdi o ruttitike anil wasiyati gay ko wasiya ni kulli amri wonande amri on andi sonyi sabu waaw on yeso ko do woni wonata umar so waaw on woni yeso ko amru wa illam yaqaddam stayno woni aditaki zaid illa ba'da wafatil musi sona baaw maygol wasiyi do فالوصية هراي دون وصية on kombo tabintina ni kombo je li amri onande amri lianna sabukoni lamma mata al musi tumande mai don directement wasiyi don qabla qudumihi ko adi ardagol makko istaqarrat haray nyibi tabiti al wasiyatu wasiya lil awwal onande adad wasiya do wasiyane do wa ko woni on ko amri min ahkamil wasiya no jeya nyaawo je wasiya on kadi annahu wasiya on yukhraj yaltintata alwajibu kala ko waddi ko fi tarikatil mayyit ender jawle de may don accide
min ad-duyuni morde nyamale wal wajibati piji waddi da shar'iyyati shar'inadi kun on piji waddi din ka zakat wono zakka maydo maya tawa hari hewti ka duwa itude zakka kono hebal fere bayna on ay nden tidi o mayi haray don do yorone mayo wasiye itte haray don ko zawdi din calculte taw zakka on itte wal hajji hajjugol wan nudur e fodugol stay kadi o mayi o hajjo yal haray itta mbodi do duwa hajjiroyde din jonne goddo hajjano yamo hajjudo ka fami wan nudur e fodugol wal kafarati e kafaraji awalan taw wa illam yusa bihi haystay woni dun no wasiyaka li qawlihi ta'ala sabudalul Allah min ba'di wasiyatun ko ba wasiye on yusa biha monet don wasiya udeni ma nyamande non sindundi din sende wali qawli ali ne sabma ko sen ali radhiyallahu anhu o wi kada rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne la Allah nyaawi biddaini fiire gilgol nyamande den taw yobitugol nyamande qabla wasiyati ko adi wasiya rawahu tirmidhi wa ahmadu wa ghayri ma ko ina be kambe dido fadalla dum no tindini ala taqdimi deni do adorgol nyamande den taw ala wasiyati hore wasiya wa fi sahih no ka sahih al-bukhari ne la da maki abdullah yobe Allah taw falla ko Allah uri handude bil wafa'i hunnane gol hadi mana yobite gol ko o nyawla ko fa yabdaw ne la do adori bidani nyamande thumma wasiya refti be hikkini wasiya summa al-is refti heddi hikko ndondidi bile yima e hore fottanede wal hukum nyawre den fi taqdimi e der adorgol dhikril wasiya jantagol fi wasiya on ala daini e hore nyamande bi mana adi nyamande fil ayatil karima e ayatul ardon al-qur'an andi ko wasiya on adorato ko dum wadida wa in skoni kanat latike wa in kanat haystay woni latike nyamande den tata akhar ko kayre sakkita jantede an he mudum fittan fi dika gollitirgol annaha ko wonde woni ko bay woni ko du woni nyamande den ko annaha ko bay woni wasiye on lamma ashbahat ko bay woni ko buri dudude kon hara hino jilba hino welsindo e modum almirata ronobe ben fi kawniha ender latagol mo kanko wasiye on bila audin ko alda e jewtoto do watta yi kana lato fi ikhrajiha ender yaltingol mo mashaqqatun tampere al warisi e do ronobe fa quddimat ko du wadi si wasiye on atra fi dhikri ka jantagol hasan ka lerdingol ala ikhrajiha e do wakkilagol yaltina wasiya on wahtimaman e ka himmiringol bi mana ka kuras gol yimbe be hay mudu waji'a adda bi kalimatin kongol aw wiigol madum allati ngol kongol andanda hore mal taswiya ko fi fonnugol de fa istawiyani hidi fota kanji didi fil ihtimam ka himmingol fi majji hittina himmirgol fi majji hittina wa in kana hasilat kenon addayno ko nyamanden muqaddaman woni ko ardina alaiha e hore wasiya wa min huna awa ko ila do fa inna amrul wasiya anduno fiyake wasiya on muhimmun ko wondum muhimmo moƴƴa bi mana ko hittudum bi mana ko important haythu nawwa Allah no ko kala subhanahu wa ta'ala on findini bi sha'niha fi fiyake wasiya on fi kitabil karim ka deftere makko wa qaddama wa adori wasiya on fi dhikri ka jantagol ala ghayriha edo fi jidditi din tana wasiya ihtimaman ka himminirgol yimbe ben encourage gol yimbe ben biha e fi wasiya wa hasan e kalir ingol yimbe ben ala tan fi biha e si ingol mo ko don gollitirgol mo madamat tatamasha madama dun no dumi tatamasha hino yaha ala alwajhi mashru'i edo alhali shar'inado edo bangi shar'inado wagar tawa'ada Allah idan andi gomdi Allah kambani man tasahala on wel sindani do bishani ya fi yake wasiyon aw ghayra ma aw wayli fi ender wasiyon wa badala wattati min ghayri masughin ko alda ene wende shar'inande faqala subhana Allah dali faman badala kala do wattu do wasiyo ba'da ma sami'a ba'unu nanidi no fa inna ma ithmuhu ala alladhina yubaddiluna inna Allaha sami'un alimun. Qala al-imam ash-Shawkani odo make fi tafsirihi ender tafsir makko o wi wa tabdil wattu gongol at-taghayyur woko waylugol ko sansugol ko goto
wa hada dum non wa'idun ko kambana dum liman ghayyara al-wasiya wonande on waylu do wasiya on bi maana sansu do wasiya on al-mutabaqa hawrundirdo bi maana wasiya hawrundirdon lil haqqi gonga allati on wasiya la janafa fiha mutata o nyaare alaymu wala madaratin lorra wala mun ko waylu do on don on woni jogiido bakkatu wa annahu haray on don yabu bil ithmi urutto day bakkatu walaysa ala al musi haray fawaki wasi don kanyum min dalika imorde on bakkatu shay'un hay hunde faqad takhallasa gomdi haray kanko laabi mimma kana imorde ko lati kon alay do mo bil wasiyati sabu wasiye mo wasiyon bihi mudu wa min hakamil wasiya no jewa kadi e nyaawo je wasiye on si hata hasellugol majje li kulli shakhsin wonande kala neddo yasihu mutawata hino sella tamallukuhu jeygol mudum bi manande o jeyata goddum sawa'an no fata kana latike musliman ko juldo aw kafiran mago kefero le gawli ta'ala illa an tafalu sona tunde huwa ton ila awliyaikum faade weldi be modon be ma'rufan hunde mojjere qala muhammad ibn al-hanafiyya huwa dum wasiyatul muslim ko wasiye juldo lil yahudi wonande al yahudajo wan nasraniyya nasaran kejo wagado kasa umar ibn al-khattab gomdi sayyidina umar hultini akhallahu musiddo makko wa watay o musiddo makko musyrikun ko shirkudo wa asma'a nene asma'a kadi biddo abubakar ni minyirawo nene aisha wasalat o kadi jokkike ummaha ayuma makko wayata ilayuma makko raghibatun ko kullirdo anil islam ga islamo bimana ona falado islam wa safiya enene safiya kadi ummul mu'minin yuma gomdimbe be awsat o kadi wasiyani no kama yata bisulisi tatabal jawdi makko lil akhillaha nene goto makko tayli on yahudi ko yahudan kejo ko le gawli ta'ala sabu dalol allah la yanhakumullah Allah de hadali on anil ladina gaynde weldido tonde okkorton bellam yugatilukum heferabe kono tawbe habali on fi din kadina wala mi khurijukum harakati be altinalum fi diyarikum o hadali on tabarrumde diggoton e mabbe o tugusito ile nun do e mabbe inna allaha yuhibbul muqsitin wa inna ma tasihhu ande ko sellata wasiyatul muslim wasiya juldo lil kafir onande kafero al muayyan ko hunde toddande kama warada wona julirina wa amma al kafir amma kafero ghayrul muayyan wana ko todda fala tasihhu sellata al wasiyatul wasiyana golmo kama law awsa wanone si wasiyana lil yahud al yahudajo aw nasara ma nasarajo aw fuqara ma wasudu be mabbe be wakada kon non kadi la tasihu sellata al wasiyatu wasiya lil kafirun an kafiro al muayyan hunde toddinde al muayyan hunde toddinde bi mala juzu konko dagota ko tamliku hu jeygol mo kanko kafiro iya faade nde hunde don hunde de kafiro duwa ka hebude sellata anjul don ka wasiyana mo dum wa tamkinihi enewagol makko min himurde hunde kal musafi wono diri al-qur'ana paydandi o jangata hanaka o mema qur'an to de ko non kadi hanaka wasiyana dam qur'an maka o kam qur'an kippo nata kadina taw on fami wal abdi hebugol maccudo wal abdul muslimi maccudo jullo jettugol kadi maccudo jullo o ka kefero dagota ko ay silahi madum arabo bayde ngandare ko pira julbe watasihu ino sellana al wasiyatu wasiyanagol li hamli tahaqqugin wonande reedu gongundu tabitundu wujudihi wodegol mayru on kad no selli ka wasiyane be mana reeda do ndo kande reedu qabla suduri wasiya ko adi bulugol yalta wasiya on wa ya'rifu dhalika mo andira dum bi antadahu nde wadata dum nde wadata dum umma hoyu bi anta dawo nde wadata dum umma hoyu makko qabla tamam ko timgol sitata shuri lebbe jeego min suduril wasiya imorde e bulirde wasiya on ida kana la salati kama zawjun modi aw sayyidun ma don ko hojo aw tadahu ma wajibina nduredu li akalla ko buri fandude min 4 sinina en duubi nay
إن لم تكن سونا ولا ذات زوج كوجو مودي أو سيد ما بلو لأن مثل هذا ونسب صفة أندوفو بمثل هذا الحمل صفة أريد فو يرسل رناي فالوصية وصية له كونان دمو له ونان دمو تصيحو هنا سلا من باب أو لا يمر دمبغل برنغل هندو وإن وضعته سو وديد ميتا كدوني وإن وضعته سيو وديد ميتا ميدو بطلت ربني وصيته وصية مكم ولا تصح سلة الوصية والسنة لحمل ونندريد غير موجود هرا ونا ودادو حينها سانغ مودون كما لو قال ونستوني ويتون وصيته مثلا وإن أوصيت بوصيتك لمن تحمل به ونند أمو وصناجو دوري دينيني ونكتاج مكو هذا المرأة بمعنى أو صناجو لأنها سبدون وصية كوصية لمعدوم ونند آدن واسعد وإذا أوصى سوصي كنن بمبلغ فيه اللفاد كبير موضع ووصيانك من المال مرد جودي يهج به عنه في ونجت بحج نمو فإن وريكان كو يصرف ودريسي وفرلسي منه إجاودني حجة دليل بعد أخرى باوية حتى ينفذ هذا نقول لتريسين وإن كان سلاتك المبلغ يوتو دنمي مانا مونتا on قليلا كو سيدا حج به رأيو حجرنا يمدون من حيث بلغ نكو كتمي مردو إلى لير نتمي وحجرنا يمدون وإن نصى استيوني نون دويتك على أن المبلغ إدو وندنو يوتو دي الكثير دودن كله نفو يصرف أنتقي فرلسطو في حجة عند الحج واحدة غوتو صرف على أونجة تؤيلو في حجة واحدة في حج غوتو لأنه سبقان قصد بذلك وفان رجم نفع كنفع من يهجون عند حجو من يهجون عند من حج لا يصح تاتا سلتا حج الوصية حج وصية أو الوارث مارون بأنه أنه غايمودو في تلك الصور عند دي بعد لأن الموسي سبنا وصيدون قصد كوفاندي غير ما في الظاهر كتناكو كفينيرو ناكو كفينيرو ولا تصح سلة الوصية وصية لمن لا يصح ورند سلة تملك جيغول مكو غدو كالجني ونفيتو والبهيمة ممتجدين والميت ميدو حرم ولا تصح سلة الوصية وصية على جهة معصية ندو بانغال يدر الله كالوصية للكنائس ونو وصية قول في يهوغول كچوچير ومعابات الكفر ومعابد الكفرة كدوني مكين دينارغول ريوغول هفرا والمشركين شركوا به وكالوصية ريدو وإي ونوصي لأمر ونند أمر لعمارة الأضرحة ونند ورنو تقول كويتكم أضرحة وإسراجها إجال بنقول أو لسدنتها ما دون سجل نقول سواء